Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Jamila dan yang cantik jelite. Teman-teman, tadi sore Ayi ketemu ondel-ondel lagi nyebrang rel kereta. Padahal keretanya baru habis lewat. Nah, lo keserempet kagak tuh ya ondel-ondel? Oh no. Nah, pada penasaran kan teman-teman? Yaudah, kalau gitu langsung cus lihat aja nih videonya ya teman-teman. Teman-teman, ada kereta dong. Wih, keren bener ya teman-teman nih. Ih, cakep bener dah. Lagi jalan-jalan sore yang kesorean nih teman-teman. Nyari ondel-ondel sampai mau maghrib begini dah. Ih, rame ya teman-teman naik keretanya ya. Ayo belum pernah teman-teman naik kereta. Kapan ada waktu mudah-mudahan kita bisa ngajak teman-teman naik kereta bareng ya. Lah, ada ondel-ondel loh teman-teman. Lah, Ono tadi kereta baru lewat. Lah, dia keserempet kereta kagak ya teman-teman ya? Ya Allah, bahaya bener emang sih ya teman-teman. Noh, kayak orang kebingungan noh, ondel-ondel nih noh. Kenapa ya? Tengok kanan kiri noh, sampai ditolongin orang noh. Aduh, ntar mudah-mudahan dia kesini ya, apa ya samperin aja ya. Rame bener soalnya di sini teman-teman. Ya Allah. Nah, malah kemana noh ondel-ondelnya? Kemari kagak ya? Kayaknya udah ngelihat ayah dah. Lah, lari-lari. Kenapa noh? Kagak jelas nih ondel-ondel nih ya. Lagi ngumpet kayaknya. Mau naik angkot apa kagak sih noh? Nope. Ya Allah, kita tungguin di mari dah. Kayaknya udah ngelihat kita noh. Udah ngelihat ayah noh dia. Lah, lari-lari. Lah, kenapa noh? Pak, Rame bener. Kenapa bang lari-lari bang? lari Pak. Ada Satpol PP Pak. Lah, terus kenapa? Lah iya, ini kagak pakai masker. Lah, lagian kagak pakai masker. Ayo mah pakai. Aduh, Ah, ya Allah, capek Bang. bener Pak. Capek bener. Iya. Lah, Ono tadi keserempet kereta kagak? Kagak Pak, Ah, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya Allah. Tapi Ono tadi ngapain ditolongin orang? Kagak bisa nyebrang. Kecapean Pak. Aduh. Lari dari mana? Oh, tadi di Uber Satpol PP ada Oh, pemeriksaan ya dong di sono no ya. Lah, lagian kagak pakai masker sih. Ayo lupa Pak. Ya Allah. Iya. Oh ya, selendangnya aja buat masker dah. Iya deh ya kali ya. Aduh ya ampun. Ya Capek Allah, banget Pak. Mau Bang. punya air kagak Pak? Ya, kagak ada Aduh, air. ya ampun, tuh gimana gitu? Mbak kagak takut apa sama Satpol PP? Kagak ya, tungguin di mari malah. Ada apa? Ngeri. Ya Allah, Bang. Tadi dulu. Ngeri apa? Ya udah deh. Hati-hati ya, Bang. Ih, Ya Allah. Gimana sih nih ondel-ondel ya? Ya udah dah, Bang. Ayo duluan deh. iya Pak, iya. Iya hati-hati Pak. Iya.